sigurno najznačajniji skulptora, mada ga mnogi proglašavaju najznačajnijim u Kraljevini Jugoslaviji, bio je Toma Rosandić. U najvećem delu svog punog stvaralačkog nagona i ostvarenja živeo je i radio u Beogradu. Osim toga što je bio izuzetni umetnik, bio je i pedagog i inspiracija generacijama koje su učile od njega. U njegovoj kući u Kozjačkoj broj 30 u Beogradu, u okviru zbirke Muzeja istorije grada Beograda, nalazi se i skulptura u drvetu pod nazivom Ecce Homo. Ona je nastala 1922. godine i svojim simboličkim izrazom predstavlja tragediju, patnju i stradanja čovečanstva u Prvom svetskom ratu. Izdužena figura Hrista sa vezanim rukama na leđima, asketskog izraza i položaja, zapravo predstavlja jedan dubok simbolički izraz onoga što je po Rosandićevom umetničkom shvatanju čovečanstvo doživjelo u do tada najvećem poznatom ratu u istoriji. Toma Rosandić je bio autor mnogobrojnih dela u Beogradu, bio je velemajstor sa osjećajem za sklad i formu, svoje izraze umetničke radio je u rasponu materijala od drveta preko bakra, bronze, srebra, zlata i mermera i bio je bez ikakve sumnje jedna od najosobenijih ličnosti čitavog ovog dela Evrope, a ne samo Kraljevine Jugoslavije. Danas su dela Tome Rosandića bez sumnje jedan od najlepših ukrasa Beograda i Muzej grada Beograda sa ponosom čuva ovo izuzetno delo koje ima u skladu sa njegovim umetničkim senzibilitetom značajan i religijski i humanistički karakter. Iz zbirki muzeja i legata Beograda. Otkrite naše blago.